аймағынан келіптір. Айбара келді. 6-шы номерді Чабалеке атты күлік. Бердібеков Чолпондықы, Саяпкер өзі, Байысбеков Елдияр Чават, Жалалабад облысы Ақсы районы. 6-шы номерді. 7-шы номерді Хан Теңірі. Шадыбеков Алтынбектіке, Бекзат Жақбеков даярдаған, Абылабеков Баяман Чават, Талас облысы Көкқашат айылы. Есіңіздерде болса, Наурыз майрамында 21 март күні Хан Теңірі топ бәйгеде 1-ші орынды иелеген. 8-ші номерде Баққара атты күлік өтіп баратат, Бышты 3 жаш. Руслан иесі Жықы Саяпкері Омар Чават, Талас облысы. 9-ші номерде Тайманбас атты күлік. Бұлдағы Бышты Ерімбай ұлы Жапардықы Мұраталиев Гапал даярдаған Кеңешбек ұлы Ғиман Чават, Талас облысы Чоңғапқа айылы. 10-ші номерде Бирбол атты күлік. Бұлдағы Быштекен Баратов Талайбектеке Чоноев Адлет даярдаған Азатов Билал Чават, Күй облысы Қарабалта шары. 11-ші номерде Рокке Жаманғолы Бысталбектеке Сырғағолы Изат даярдаған Дамиров Адил, Ысықкөл, Түб районы Күрмөнту айылы. Есіңіздерде болса Рокке Қазақстанда көп байгелерді ұтқан күлік азыр Бышты. Тайында құнанында игілік жарат жүрген. 12-ші номерде Рауза Еспулат Валинеке Жалғаспай Ақ жүрек даярдаған Амир Чават, Қазақстан Луговой аймағынан келіптір. 13-ші номерде Желғара Шайбыров Мұраттықы Қазақбаев Темірлан даярдаған Анарбеков Нурислам Чават, Талас облысы Бақаята Қызыл Октябрь. 14-ші номерде Император Талайбеков Айбардықы Нарынбек ұлы Аман даярдаған Жолдошбеков Қаниет Чават, Жалалабад Тоқтоғыл шары. 15-ші номерде Океан Жолдошы Уланбектеке Саяпкер өзі, Абыл Қасымов Шер Султан Чават, Талас Қарақол айылы. 16-ші номерде Жигит атты күлік. Рысалиев Тоқовайдықы, Рысалиев Мирлан даярдаған Абдурахман Чават, Талас шары. 17-ші номерде Байторы Жамшытбек ұлы Султан Мұраттықы, Ақматалиев Нұрғазы даярдаған Оролбеков Ақтан Чават, Жалалабад Тоқтоғыл шары. 18-ші номерде Айтумар атты күлік. Қадырбеков Нұрландықы, Анар даярдаған Оңолбеков Кеша Чават, Талас Манас айылы, Талас облысы. 19-ші номерде Шумқар Қуантаев Ембергендіке, Дөлетбақов Қанат даярдаған Нұрсаидов Адил Чават, Қазақстан Павлодар аймағынан келді. Жана 20-ші номерде Дар атты жаңасы Османалиев Сағыналынықы, Исақов Анарбек даярдаған Талас облысы Қарасу айылы кимчавары айтылбаптыр. 16.000 метр аралыққа топ байге 5 байгесі бар. Баш байге автауына. Илгиз Мырза «16.000 метр аралық 9 айлампа. Бірінші, екінші орын жолдымы алат. Азыр қой өрбе, мұна ақырқы 13-ші номердегі ат емі баратат. Күткілідағы Арғымақ Федерациясының башқы қалысы Ашырбек Сардаров айтқаннан қайтпайды. Мұна 2 жылдан бері бүтіретке келтіріп атат. Ошон үшін ат чапқандар, ат иелері мұндан арыдағы құлаңарға көміш сырға есте болсын. Мұндан ары жөні жоқ қой өрбей. Bir marш, bir демменен стартта қой бері, мұнан атты чавалы. Өтіңіздер, мен барыңарды оқып бүттім. Мұнай малды ұстан аттар өтіп баратат, мен барын текші тағыныштырдым. Мұна 14-ші номердегі Императоры дейді. Жалалабад Тоқтоғыл. 16-ші номердегі Жигит Талас шаарынан Абдурахман деген жигит Чават. 15-ші номердегі Океан Абыл Қасымов Шер Султан Чават, Талас Қарақол айылы. 17-ші номердегі Байторы Жалалабад Тоқтоғыл шары, Оролбеков Ақтан Чават. Мына 18-ші номерде Айтумар Оңолбеков Кеша Чават, Талас Манас айылынан. Жана 19-ші номердегі Шумқар Дөлетбақов Қанат даярдаған Нұрсаидов Адил Чават, Қазақстан Павлодар аймағынан келген.
жана 20-чы номерде дар аттуу Талас Карасуу айлы Исаков Анарбек даярдаган дар аттуу күлүк. Моуреке сары эмне болгон бала? Я. Ошон эме калыстар Ислам Таласбекович Аргымак Федерациясы чечим чыгаргыла, мына кетип баратат башталып элек маалда. Бара келди. Тигине топ байгенин күлүктөрү барып калган маалы. Өзүңөр көргөндөй эме Кунандын гана байгеси тапшырылды. Азыр автомашина. Бышты жоргонун болсо жолдомосу берилди. Бул топ байгенин дагы баш байгеси автомашина. Андан кийин ал кыскаралыкка ат чабыштында баш байгеси автомашина, чоң жорго Аламандыкы. Бул 5 автомашина коюп берген жигиттер Мирбек Алтынбек уулуна, Ислам Атакеевке, Ахматов Азаматка, Уткер Шамиловичке, Асқат Қағазиев, Мика, Ислам, Уткер бар болгула, 5 жигит бар болгула. Мына силерди колдогондорго да рахмат. Жакшы маанай, жакшы көңүл. Топ байгенин күлүктөрү ордуна барды. Эми алдыдан өткөндө бир дем күч берип колдоп туралы. Топ байге кое берилди. 16.000 метр. 9 айлампа. Туурабы? Аппара келди анда. Мыкты сутсун. Амин. Мыкты сутсун жөнөсүн. Биринчи кетип бараткан Спирит бул эме кыскаралыкка ат чабылып жүргөн топко кошулуп атат алгачкы рет. Жалпы 20 баш топ байгенин күлүктөрү жөнөдү. Жараткан колдоп, мыктысы утсун. 9 айлампа жөнөдү. Эми алдыда кетип бараткан Спирит Алтынбек Садыбектин күлүгү ба кыскаралыкка ат чабышка чабылып жүргөн алдыңкы сапка түшүп алды ба көнүп алган адат боюнча кетип баратса керек. Бирок даярдаган мыкты Замудин Нурдан. Мына бүгүнкү күндө мыкты саяпкерлери менен мыкты күлүктөрдү даярдап атышат. Эми буйрук, мунун баары буйруктан. Бардыгы жараткан Кудайым гана билет. Эң башкысы биз пенделер тилегенибиз кырсыгы жок. Эрежени буспай, ирети менен орду менен мыкты күлүк чыксын деп турабыз. Ат чуркабайт, тап чуркайт, тап чуркабайт, бак чуркайт дейт. Багы чуркагандар байга алсын. Мына Моорекиндей мамлекетибизде улуттук оюндарды колдоо жакшы жолго коюлду. Өлкөдө стабилдүүлүк болсо эң мыкты экен. Мына бүгүнкү күндө ат чабыш оюндарынын 4 федерациясы
Өнігөнün алдында емел аралық алқақта мықты шабыштарды да жеңүүчү болсун дейли. Ел атқан алдыда көчмөндөр ойыныбыз жакшы өтсүн. Топ байгенин күрүктөрү экинчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Экинчи айлампага алдыда бараткан Спирит Талас Көккашаттын күлүгү экинчи айлампаны көздөй жөнөдү. Аны улай кетип бараткан 5-ші Жасыбай Қазақстанның күлігі, андан кейін 3-ші болып 11-ші номердегі Рокки кетіп баратат. Күрмөнтінің күлігі 2-ші айлампаны көстой күліктер, топ байгенің күліктері жөнөдү. Айлампай өзіңөр байқағандай мына күліктер ылдамдығын бере баштайды. Барған сайын қарағылачы көтерілген чаңдан білінет. 3-ші айлампаны көстой жөнөдү. 3-ші айлампаны көстой алдыңғы сапта Спирит кетіп баратат. Көккашаттын күлігі 3-ші айлампаны көстой жөнөдү. 9 айлампа 2-ші болып кетіп баратқан 10-ші номердегі Бирбол Қарабалтаның күлігі. Анулай 11 Рокки. 3-ші айлампаны көстой жөнөдүңөр. 5 байге бар. 3-ші айлампаға жөнөдүңөр. Аттан кыргыз атқа минин касиетиңе кай. Ат үстүндө сезимди урпагыңа. Азыр Мореке топ байге бүткөндөн кийин мо элдин алдына бір суу чачып коелу, сергип да калсын, андан кийин кыскаралык жоргон аламан өтөбүз. Суу чачкыч байкем каякта жүрөт, ошого бир эскертип койсоңор.
Келди аттар азыр мына 4-чү айлампаны көздөй жөнөшөт. 3-чү айлампа соңдойт да 4-чү айлампаны көздөй жөнөйт. Алдыда кетип бараткан Спирит. 4-чү айлампага кеттиң. Бул Спирит кыскаралыкка чабылган. Азыр экасы унандан бери чабылып келаткан. 4-чү айлампага кеттиңер. 4-чү айлампага жөнөдүңөр. 9 айлампа. Ардактуу көрөрмандар, үйөрмандар, ат чабыш оюндарынын колдоочулар, мына аттардын шайын кетип бараткан ыргагын байкадыңар. Азыр эме 4-чү номердеги Астра. Ылайыгы келсе кийин да ат чабыш бар. Атты көп кыйнай бербейли, себеби ар бир айда 2ден ат чабыш болуп атат. Кийинкиде дагы мыкты байгелер коюлууда. Кудай буйрса алдыда Курманайт кагарата ат чабыш оюндары өтөт. Туристик сезондун ачылышына карата ат чабыш оюндары өткөрүлөт. Жана Ысык көл кубогу. 4-чү айлампаны көздөй кетип баратасыңар жигиттер. 16. Мүмкүн болсо кийин дагы байге бар, атты көп кыйнабай салдырсаң андан жакшы. Айлампага жөнөдүңөр. 5-чи айлампа башталды. Бектуров Нурсултан чаап баратат. 2025 жылдын мыкты чабандеси. Спирит алдыңкы сапка 5ке 9 айлампа. Ой. Эмагайын туугандар анымыны деп айтыш. Кыйын баары буйруктан, аттардын жүрүшү, кадамы, ылдамдыгы туура кетип баратат. 5-чи айлампага жөнөдүңөр. 5-чи айлампага жөнөдүңөр. 19-чу номер 11, 3, 10, 20, 14, 2 мына калгандары жоон тобу менен. Beşinci aylampaga kеттиңер.
Бәрекелді. 6-чы айлампаны көстөй жөнөдүңөр, 9 айлампа. Нурсултан 6-ны баштап жөнөдүң. Спирит алды да баратат. Талас Көккашаттын күлүгү. Калган күлүктөрү мына ылдамдыкты 6-га кеттиңер. Ой, жигиттер 6-га. 6-га эле кетип баратасыңар, 6-га. 9 айлампа. 3-чү 19, 3-чү номердеги бул Нурсулуу. Аксу району 19-чу номерде 6-чы айлампага кеттиңер, 6-чы айлампага. Айлампага кетип баратасыңар, жигиттер. 6-чы айлампага кетип баратасыңар. 9-чу номердеги Тайманбас. Балким эс алдырасың. 6-чы номердеги Чабалекей. Аксы району. Аттын шайып калса көп кыйнай бербеген да жакшы. Себеби алдыда мелдеш чабыштар бар. 12-чи номердеги Рауза, Казакстандын Луговой аймагынан келген күлүк экен. Бу жерден мына 2 ат токтоду. Жалпы 20 баш топпай келген күлүгү 16.000 метрге 9 айлампага чабылат. Азыр мына 6-чы айлампаны кетип баратат. 7-8-9 дагы 3,5 айлампа чабылат. Халеме айтып осу жыйгыча алдыңкы сапта 500-түктү көсtöй 7-чи айлампаны көсtöй жөнөйүн деп аттын алды кайрылып калды. Агайын туугандар эми күлүктүн керемети ушул да. Мына барган сайын ылдамдыкты берилип, чабандестин эмгеги, саяпкердин эмгеги ушул жерден билине баштайт. Жетинчи айлампаны көсtöй жөнөдү, алдыда Спирит. 7-чи айлампага башталды. Көккашаттын Таластын күлүгү алдыда баратат. Экинчи болуп кетип бараткан бул 3-чү номердеги Нурсулуу, Аксу району. 3-чү болуп 19-чу номердеги Шумкар, Казакстандын күлүгү кетип баратат. 7-чи айлампаны көсtöй жөнөдү. 4-чү болуп кетип бараткан 11-чи номердеги Рокки, Ысык көл, Күрмөнтүнүн күлүгү. 7-чи айлампага кеттиңер. Водовозду даярдап койгула, чыга калбасын, азыр ат чабыш бүткөндөн кийин чачат. Уюштуруучулар болсо чакырып койсоңор. 7-чи айлампага кеттиңер. 5-чи номердеги Жасыбай, Казакстандын күлүгү. Бул дагы демдүү күчтүү, жакшы кетип баратат. 8-чи номердеги Баккара, Талас облусунун күлүгү. Акырындан тер ала бер, эттүүрөк экен кичине. Şattığın
Azır eме atlar 8-ci aylampany göstö jönüşöt. 8-ге jönüşöt. Andan keyin 9-cu aylampa menen жыйынтыкталат. Mına attardын ылдамдыгы жакшы бериле баштады. 8-ci aylampaga kettiңер. 9 aylampa. 8-ге кетип баратасың. 9 aylampa çavurat, sen 8-ге кетип баратасың. 3-cü номердеги Нурсулуу Ташкыя Ак Суу району алдыда баратат. 8-ci aylampa башталды. Калган аттар жоон тобу менен чогулду. Spirit araladı. İkinci olup 19 ketip baratat. Kazakistan Pavladar. 8-ci aylampaga kettiңер. 8-ci aylampany göstöjönö dügülüktür. Azır 2 aylampa. Uşunu toluk bütse anan 3-cü aylampa menen жыйынтыкталат. Top baygenin baygesin tapşırууга Gülsarı Jorgo Salış Federasyasının prezidenti Utkir Şamilович Айсаев. Kıska aralık at Çavuş Federasyasının prezidenti Samayev Urmat Ozbekovich. Azamat Ahmetov Mırza. Mına uşol 3 jigit top baygenin baygesin tapşırууга dayar bolgula. Ардактуу меймандар, келиңиздер. Кенин күлүктөрү чечүүчү жыйынтыктоо айлампага кетти. 9-cу aylampaga жөнөдүңөр. Топ байге 5 байге. 1-ci орунга автомашина, автоунаа. 2-ci орунга 127.500 сом, 3-cüge 76.500 сом, 4-cü 33.000, 5-ci 18.000 сом. Baygelerde Utkir Şamilович, Urmat Ozbekovich, Azamat Ahmetov mırzalar tapşırууга dayar bolup turgula. Hazır mümkün bolsa attı joldan çıgaralı. Düş, jetele, düşüp alıp jetele, çapkılaba boldu. Çıgar joldan emi. Boldu em, giyinkide. Giyinkide baygelasın. 20 baş gülügele hazır mına eme. Ay bir kol çavlarından koldop sürüp duralı. Jaratkanım koldop, mıktısı utup top baygede. O aldıkı gel atabi ya. Bu 9'ga emi gitti. 9'ga emi gitti. Oy 9'ga emi gittin ya. Aylanıp gelesin bir ce. Oldu meyli özün bileme. 12. Atlar gayrıldı. Kazakistan'ın gülügün toktotup koysokla olur. Ay bara geldi. Ay aldı kısapta. Ак Суу районунун gülügü gelip atadı okşayt. Kuday koldop, Jaratkan koldop. Sarımsakov, Kanıbek'tin, Elşat Abduramanov dayardagan, Seyitbekov Arlen çapkan, Isıkköl oblusu, Ак Суу rayonu,
Taşkı ayılının gülügü birinci gelebilecek, başka gelebi bilmeyim. Ekinçilerde katı geletat. Bağrı buyruktan kana. Bani birinci. Isıkgöl Aksu. İkinci gelgen 14. numerdeki İmperator Jalalabat Toktogul. Üçüncü 19 2 Jana kunan koşulağı. Anda tetigi Sargunandı koşulat dep federasyonun жетекчisi айтты. Экинчи орунда эледи, баракелди. Ай кунан мыкты кунан экен. Эми ошол кунандын тизмесин аты жөнүн тактап берип койгула мага. Алакөз Токтогулов, Руслан ээси Рустам, өзү саяпкер Иса Ырыскелдиев чапты. Талас Каракол экинчи келди. Lucky First'un balası eкен. Üçüncü gelgen bul İmperator Taalaybekov Aybar, Jalalabat Toktogul. Dördüncü gelgen 19. numerdeki Şumkar Kazakistan Pavlodar Kanat Dövlet Vakfı daярдаган. Jana 5. gelgen Kanat Ömraliyev Daniyardыкы Bişkek şahrı Sarban. Туурабы? Келиңиздер эми. Биздин суу чачкычтар жок окшойт, Келиңиздер эми убакытты, чой бойлуу мыктыларды Келиңиздер эми. Мен дагы бир жолу элге жарыя кылып коеюн. Аттар демин басып топтолуп келгенге чейин жорголорду кое бербесек кандай болот? Гүлсары Жорго Федерациясы. Жорголор даярбы? Жок, гладкий бар да, гладкий кыскаралык бар да азыр. Автомашина коюлган. Üçüncü орунду ээлеген Шумкар Кубантаев Иембергендики Канат Дөлөт Баков даярдаган Адил Нурсаидов чапты. Казакстан Павлодар кол чабуулар менен. Төртүнчү 33 миң сом акчалай байгеси. Канат. Üçüncü орунду ээлеген бул 14 номердеги Император аттуу жаңасы Айгыр Таалайбеков Айбар ээси, Нарынбек уулу Аманча даярдаган Жолдошбеков Каниет чапты. Жалалабад облусу Токтогул шаары 76.500 сом 3-чү орунга. Ардак тактага, сый тактага чыга берсеңер келсе. Экинчи орунда ээлеген Алакөз Токтогул Урустандыкы Иса Ырыскелдиев чапты. Талас облусу Каракол айылы. Экинчи орунга 127.500 сом. Келиңиздер эми. Азамат мырза, Уткир мырза, Урмат мырза 3-чү байгеден баштап тапшыра берели. 3-чү. 4-чү менен 5-чиден. 5-ci Kaganat. 4-cü Şumkar. 3-cü İmperator Taalaybekov Aybar. Çoğu uçaran gelse sürötkö түшүп ordu menen belekti alıp
Gelingizler mına Gürşan Beloviç mına 3. bayga tapşırılıp atkan malı, medалы ул 3. kelgen İmperator Жалал-Абад Тоқтоғұл шаарынын күлігі. Урмат Оғызбекович байген тапшырып атат. Екінші орынды иелеген күлік бұл Алагөз Тоқтоғұл Урустандықы. Талас Қарақол Иса Рыскелдиев чапты. 3. baygege 76.500 сом, 2. baygege 127.500 сом. Alemi 1. orun Afta Una Atqa at жауысы кубогу медал диплом менен Нурсулуу аттуу күлүк Сарымсаков Каныбектики. Абдраманов Элшат даярдаган Сейитбеков Арлен чапты. Ысык Көл облусу Аксу району Ташкыя айылы. Адилет Сарымсаков Ысык Көл облустук Камбар ата ассоциациясынын төрагасы байга котпосун кол чабуулар менен мына бүгүн Куландын баш байгеси, топтун баш байгеси жетеке чыккан Ысык Көлүбүзгө буйруган экен. Кол чабуулар менен сүрөткө чогуучадан түшүп койгула. Байга котпосун. Бале, мына кубогу. Азамат Ахметов, Урмат Самаев, Уткир Айсаев мырзалар, федерация жетекчилери, демөөрчүлөр бар болуңуздар. Бүгүнкү кошкон салымыңарга берген байгеңерге рахмат. Байга алгандар байгеңиздер кут болсун. Азыр андеме топ байгенин афтасын бир оталдырып эл алдынан өткөрүп коелу. Ошол маалда биздин водовоз суу чача койсо, андан кийин кыскаралыкка ат чабыш менен кийинки оюндар усуланат. Kana mesela Top baygede 1. orundu elep Afta Unaga ээ болуп аткан бул Нурсулуу аттуу жаңасы Байтал, атасы Байкол, эреси Истина, Каныбек Сарымсаковтыкы. Абдраманов Элшат даярдап Сейитбеков Арлен чапты. Ысык Көл, Аксу, Ташкыя айылынан. Кол чабуулар гана. Su çaça versin ey vadavoz. Su çaça vereli. Oy Adilet emne oldu. Mekanik aydap çürüp gönüp alpsın mı? Ay barakeldi kol çabullar menen top baygenin gürügü. Ысык Көл облусу Аксу районуна жөнөдү. Barakeldi. Kut bolsun, barakeldi. Аксу rayonuna ketти. Нурсулуу Мына ушул 5 автомашинаны коюп берген Азамат Ахметов, Уткир Айсаев, Аскат Кагаздиев, Мирбек Алтынбек уулу, Исламбек Атакеев мырзаларга бир кол чайып коелучу. Бүгүн жакшы маанай, жакшы майрам көтөрүп атат. Мына атына таса куту сүйүнөт. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан ат чабыш оюндарына 2,5 миллион сомдук байге фонд, андан сырткары ишкерлердин мына ушу жигит 5 жигиттин колдоосу менен 5 автомашина бүгүнкү ат чабыш оюндарынын байгеси болуп олтурат. Байге кут болсун. Азыр
Могу сууну өйдөнүгөстөй да бир чачып койсун, анан кыска аралыкка ат чабыш ага дагы автоунаа баш байгесине коюлган.